Naravno, kako radim u ovom džimu koji je na ulici, prilično je izazovno i zabavno, zato što svaki dan ljudi ulete u džim i nemaju pojma da je ovo privatna teretana, misle da je javno zato jer je sve ovako na ulici. I onda sam krenu koristiti opremu, najviše roditelji s djecom, klinci ulete i sjednu na mašine i dođem roditelju i kažem sorry, ne možete koristiti ovo je privatna teretana. I roditelj kaže kao I'm trying, a dijete nateže spravu, roditelj stoji pored njega. I on mi kaže I'm trying. Kažem ja njemu try harder. Malo se iznenadio daš tu u Americi sve mora biti kao fino, ali što bi rekao Giga Moravac, samo čutiš, pa dovatiš motku, pa utri po ludoj glavurdi, dok god se ne opametite, majke vam ga šaševi bezobrazne. Kako su nekad klinci u staroj Jugi dobijali batine. Ja dobijam batine jedan po 2 puta na dan. Ja dobijam kajšom i boli. Ja dobijam batine prutom i puno su jake. Ali često me mama tuče sa onom kutličnom drvenom koja kuva ručak. I onda ona se polomi i onda mora kupiti novu. Što misliš, da li su batine neophodne? Pa, jesu. Zašto? Pa, kad deca ne mogu nešto da shvata, onda se malo mozak se prodrma i onda sve shvata. Ja spadam u tu generaciju i šta mi fali, ništa. Znam što se smije, što se ne smije. Ne? Današnji klinci su fakat razmaženi. The floor was made like a paste and it was on everything. So